gente Mario de Jesus. Mario mecânico rotsanaku. Depi na tsena kahawai ka padinj kimi hanu tsena penai. Gente panza wapi ka tsena kahawa makawa kanskitape ka wa Deus yago naku. Cada semana que é Semana Santa. O amor é uma come que Deus se pede que a gente come que o taita o aqui te garim e pede que te. E mas o ahin sa ria curi cai que o rio em Deus Jesus Cristo e casa e pede que te gan. O que na peri pede to o casa que tá que o amor tá te Deus ini. Panza Deus o tá tapinha em handi pinha que na pinha vai que na zapadinha que o menano que na penai nem macawa que na pana pe come e macape o tserin tin dia panza e macape papatonia e abençoa na consa porque dá o rio ria nem que te porque dá o Espírito Santo no atai te joa aqui te que magarin ya que primari pica te corre panza de pin piazza wai nem porque dá pianeki o carisco que junta te pinha Cristo e tenanco amém. No chana pe panza de pinha no mano kai te corre ria que tin como que joa tai te que o aqui te garin e pensa que tem a wa panarico. No chana pe ima religioso me garin he ko api we maka e wakapagada na kukuamba kalia kawarin he kwa pina neviki manupe na machikaga kanawa manupe na inyoaka kawa televisão ko wakapa he kwa pi kuami na neviki nai na zikata kali machi dali na kiwaka na waka tsa na panaliko haneji inyoga ni pe inyoga haneji na inyo piu mri machi dali mchanape limaka mchanape naha paitapena acha na ina tsakha na maka kana nani nai maka dai khedets nyamta koi khedega na maka na nani nai katsa na ina na maka na nani jinai na maka kana ne ni pe nu chena pe katsa nu mar kha nu kai tike ntathaka nu de ko ri ya ko ri da de pinya ke watai tu ne ka watai te wa kita ka ri pe zkhti ri ka te makari wa panari kapha panzo watai tande ka tsawa zikatta ka ni hawa ka tsafa ni kinai wa hiwaka o kana kai wa pada wakati itai ka de ka da wa ri ka te makari no chena pe et pa tan ma piano ki chinda kapha ka te ma ka phe kapha pe shi ga ri pe zukheti an pi panari ka na pjana pi ni pe na pjana rop da shwan pi na pjana pi chena pe o nyame phatsa pesiga ria pekawa hiti piane kana kai ka piu ke te kri pe zkati ri ka pi makari no kchana pe ria da de pina no mano kai te kori kam tsa Jesus Christ tai tali ka da ko ri ka pi makari e kam tsa Jesus Christ tai tali kchana pi ka da wa ki te ri machiaka wa ri pe zuketi wa tai te wa pe zoka wa he ko ajuda ka tsa primeiro que ya que tu amo wa ri kchana pe Jesus Christ li uma ri ka da ko wa ri machiaka li uma rikat zikata ka fari mari kichinda ta ka fa watai ta ka ro pez ka na padawa watai ta ka ro wa ha ta ka na ri pez ka ti uk chena pe manu pe na ne vi kinai na ma ka thari ka ti ma ka na uk chena pe metsa pada de Jesus Cristo tai que ya ko ri ka gari kai ka pe São João capítulo 10 versículo 10 a pe te mi ka wa ri versículo ri kai ka zam metsa no ka da ka ro na ri ka pikari kan padari dikaiti nukchana pe fa ne kine wa ma thaka tima ka fa wa ma thawe ma ka ma chahe ko apes kumetsa ya ka he da tsawe mari de Jesus Cristo nukchana pe yametsa wa ke ta ka tima kari yame ka dari nai ni ri poku dari ri ta hi dari ka tima kari yametsa wa ke ta ka tima kari nukchana pe wa tai ta wa di ka wa ma kari ka tima kari ka tsa wa tai ta wa ma ni parata na ko ikazgata ka khitina ko watai tua makani ide hikatina ko metsenya metsa pakapani nese uchena pe wakapada no na yara na nyai thai shu ka pe hani papri parate kazuka yuda tsana yametsa ka tima kana yametsa na ri gari ima wada ka khitina karju yametsa na ri gari pe zukhatina karju uchena pe kazushupa kamaka iwama ri pokuda kamaki iwama wa he ko ke taiteria ka wa hu pai te pena achana ni chana pena wa pinte thaga zo ha achana i winya gani panze he yamata ka tima ga ni mamai nyo ga to ha ete na pai te pena na manai nyo ka tsa sho ha inya tsa sho ma joini jo jo ke ta na ko ri joini jo o chari ke ta no so hari nyo por pe hani pali rak pa ga kwada imanu chana pe ima pori pe nyame kada kati mai tine ripeza to ri ukite ka shon harinyo joka kada na kuina shon harinya metsa wa ripeta ka tsuna ka kati mo ka nya metsa ria ka ripeza hewa
nuk chanape katsani kana kai watai ta wan he phia chari phia inya ro ri paru to pi makada pi ukita ka ri he pi makada ma cheka pi makari pezre ka tem makari phia ri ro makwa pi ma pishu ta pi ma pi ma cha ta pa to pishu ta pi ma pi ka ti ma ta ka ko pishu ta pi ma ka i kai ta ka phia pi ma cha ta ka ri peza to ri he pia ko pi ukita so ha pi nyu ri ukita pi ukita ko ta so ha pi ni phia chari nuk chanape katsa watai te shupuan he ka metsanya me kada wa kita hi ripoku dari he kati makari nuk chanape nyame kada wa ne kati kanya rido me ka tso ve makari he kwa pe rido me ka tso ka puni ka he kwa pe nyame tso kati mako nuk chanape ma nupe na ha wa ka pa na ya ra no nei katsu na ya ra no nei nuk kada wa ne ori pe kinyo ri kazita ka wa pada kazita ka tina ri wa zakatan ri taita ri wa zakan nyame kati magan enteli arriba pada ri kina kari pita ri kazakata ri wa zako nyame to kati magan nuk chenap kazakata na hera ni wa kapanya me kahama na kazati ma kwada ri hi kazakata ka nuk chenap nyame tsari theni kana ri kati makari kazuna sakana paita pena acha na nuk ai tika pizuna ri na ma kapinya na wada mtasho na nyo panza nyame ka machano nyame ka kadzuno hari makapizo heteli makano heteli hari mapaiten hari mapamena ka heti kadzu katsena hari mak nuk chanape kwada kadzun ima nyame ka pakapakati makari nyakuri hi kadzgitakati nyame pakapakati makari nyakuri hi kainyo kari nuk chanape kametsa wataite wakete kati makari Jesus Kristo naku nuk chanape kadzkete kana kai wahri uni kana kai wahri tsawama kwa tsometa kani we makari dari pa ima ka katsari pukunda kani ikatsari tahinda kanu chanape kana kai wama fe makaria ko he kwa pikwami wama ko wakarisu machadari wama watatakarinya katudaritsa nuk chanape kente kadzuatsa rikichinda tawatsoha we makarotsa kadzoha ri makapitsu nuk chanape riada no mapasa kanu gaiti wahri ri nyakuhi na hi na ha wahri fakani nai pejina nuk chanape rikaiti wahri hi Deus yako kana kai pida wapetsu ka shwa wainyo hete na pizana ha we ni petsaka nuk chanape wataitaka jwataunya ka kwa katsa we makadana kwa nyewaka nuk chanape likai kia Efésios capítulo 5 versículo 25 linda na linha Paulo na linha Efésios likai likai kadzon hiaka ni nai peje isi utai pezu kaini nai kadzon ha Cristo e pezu kapizu igreja hete likadaka wa hiawaka wakatsa igreja ikete nuk chanape Jesus Kristo ye makadana kupia he kwa pejuko wakapa kwamika ria ni kanai ni hari kadzgatakare kwamika rinha kanai ni kwamika kaku pede kani nai mach ka yuda sana katsani kana kai ruane wa kani nai pe nuk chanape ma pori ko makadana ke kwa pejuko apinti wa madana ma chagari ha paita wa madana kansa khasho ha inya kwa pejuma dana ma chagari ruine nuk chanape ya metsa paka zikawa ima kwanza manda di poza mpejga yuza waka kwa metsa kadzuka yuza tsafa nini ka yuza tsana wa zawaka wali tsawama ka wapedzaka ka wali tsawama ka wema ka wanyai waka wali tsawama ka peda ka wanyai waka no petsu no kai tiga na ne shipo na nuk chanape no kai tiga zo no pa na ri chinda kadzuka no ma no rio problema no rio nyunai kari no rio katima kari tsaka metsa ikatsahina ha ri makana ki he kwapi metsa kadzuka yuza tsani wa tsawama ka we makmacha wa tsawama ka wapedzoa ka we makadana ka he kwapi no kuchenapi makadzuka Jesus Kristo ikadaka ka wai kete kwali igreja mario mekani wai kete metsa ntatana ma ka pa macha pejgadana ka pa mamachika na pejka porra ya menu kuchenape ma chipeju ha wa komitsa katsani kana kai jpian he gari na ku hin pingi jpian ne katsani kana kai jpian he ka jona ku sho pingi piano ke chinda chari makwada no tipishi ta pipezu kano katsuka yuza tsano nyame ka yuza tsa jori he joma chaka mitha ne ke ro ka yuza tsana pishi tsa pima ka pipezu kano no kuchenape Jesus Cristo ka tipia wahri ripezu ha ni patsa he Jesus Cristo hete Ricai de Warriu, São Mateus capítulo 28, versículo 20, lima ka watsawaine, katsudaritsa, ele wadzakawatsawaine hekwap. Nukchanape, manupena achanai, pedalia pena wapezo wakapani pekatsuka, kaninai kana, nema pedalia pena, nema
e kadri kwa zotsa de jome kanei magai he kwa pindo ka kazunats ka wa ri papene to ka ni nai pe ri por pe pa no kai ki pa pe shipia ni tinda ma nyute to pia ka dana gots piu ke tari he sho ha pinho o pia ina jo piu ke ta durante pinho jo pima pia ma kalini pia pinita pia ma kalini ka da ga ta te mari ma ka eu no tchena pe kazuna Jesus Cristo yo ma ka ye ma ka wani kazuna Jesus Cristo ka da ka wani we ma ka jo wani waka no tchena pe wataiteka ju wane ka hapidali wapetsa wako no to tapia no gijinde kapa pima ka tsoma tsaro dali pasho pinyo he kwa pikon kapa na pinyi pe piwana kana ka peda ka rupiana pizza he kwa pikon no chenape wakadzu wataita wane wapedzwa kakawaka peda kada na kuhana pizza na wakchenape he kwa pikon watatada na kuhema kome kana watatada na kuhema kuankawa ka nyuna no chenape ka wataita wane ka rihi hapidali wapedzwa kakao na yara na unye panza da pe ko pikin we mari ne no chena pe he to khwats ka khwa ka pakapena na he ko pe panza no chena pe upiliuma likadaka wa makaka wa he na yara no tecnologia ka no chena pe ima apai que ripari apai que eu ka pa televisão apai que pa celular apai que pa computador gente kazuka na kunia metsa ka pada ka hoanye wa kazuka tena kamina wa makaka kawa kazuka tena kazuriu ka kawa ka rihi nyunadari nukchena pe kazuka te nyame wacha we makakatima nukchena pe kapa ko pa kan tatka ni mapinye pinu china ka pa na pikale mano pe na ne ki na nukchena pe rihi na família ni metsa na yarano ne prioridades kan ko mishi pana ko yema tsaka na kai dali paga na riuni metsaka na kai dali pana ri na de hikare nukchena pe kana kai dali pana ri parata metsa nukchena pe Deus ikadawari wa família ni wa weni pe wa wainyo wa faacha ne hete pinyejo pi makajo dali pa pitaka jo pikare ri na pi machata ka jo ni nukchena pe katsari wa taitari wa hega ha pe dali kada wapedzoga kwa ritzo wama kwa dini kadzwa hoi makapedze rin Jesus no tchenape riuma lima kwa wanya kavutari sa tili wadza kwa dzo rin hei kwa metsa piano kchinde kapa piuma lima ka pine o nyama piuma lima ka pine Jesus Cristo ni tchenape como wataite kwa he kavutari kwa ka wama kwa wai makarine Jesus Cristo ni tchenape numan ko da wane shipo ori pe nem na pada pe na família nem quem pe peje gente hipa ka pe ka da ka pikare Jesus Cristo na ko gente pori pe nyam na ka igreja ko na jinai mas na kai nem ni pessoa nem ni pe ya ka igreja ko no tchena pe come what's na heka come what's pe dalia pe ka na ni pe ti pe kazu no tchena pe nyametsa watai ta ka wa hiata ka na ka pa na we ni pe hi nyamedali sa wadi Jana pe wahitsa wama ka wahyata ka nakapana wenye pe kwame ka wama ka nema ka rina kutin he pakete rina kurin wa henda jana pe katsa watai taliwan he ka wama ka da pe dali wema ka Jesus Cristo dali pa he ko apikome wahitsa wama ka wadi ka na wenye pe so ha wanyo waka romacha dali Deus se he ko apikome jana pe pansa numa no kai ka wahio madalida Bíblia em hata kwa kapari como que wataite wa kama chadari risuhi Deus como que wataite wa ma watsometa karen Jesus Cristo primeiro rin walitsa wadinka culto hawa kadalitsa kadolika itika bzinha Mateus capítulo 6 versículo 6 likai que pie wa piquarto nes rente piquarto nes go pitio das pios pada wa rente pikai que Deus pitata que Deus ine pikai que ele pecado ni pikai que ele na piwa pienta que pileliaco rente kadzwatsa katsahin primeiro walitsa wadinka rin wa ne culto wadinka fawa kadalitsa mas nessa carinha culto a família ni apisa Deuteronômio capítulo 6 versículo 5 rente versículo 7 utina perikai que wa makajwa kadzikata kana weni pe wa hikada na kwa wa ma kada na ko wa kada na kwa wa mo kadzikata kana pedzuka rin Deus na peza repima na kwa kada waka Nukchana pe katsa wata itishipa wane na wenye pe walitwa wana kana wata taka Deus na nako he kwa pikuami waleka ma Deus yako na ko he kwa pikuami Nukchana pe gente nem tsakarin wa dari da chupa culto na ni na mano pe dari liga dia Salmo
22, versículo 1, kay katima kanukari humakada na kunakay tigo waka wa mingali panaligo. Nukchanape wali tsawama ka waka igreja likusaka. Wali tsawama ka wakapa na hapada wa wakichenape neto wakazgetaka ka runaine neto he maka runaine ri yakute machadali. Nukchanape nyamekada wadi na kwa mtwataite wa kizakutaka kwa Jesus Kristo nako. Nukchanape nyamekada wama kizako ri Jesus Kristo. Nyamekada wamu watsumete kanena nakete na hatari wakapapanza dipinya nyametsa wataite wapedzukani nyametsa wataite wakaitika rishi Jesus Christ no meni no petsuni pia ima yakaka wani kaliuza poli papa piano gichida pawalitsa pia ke igreja lipada misa pawalitsa pia papikeja na nipchana pawalitsa pilega pi biblia ni apa da misa na kanakai pima kapipedzukani Jesus heko apikoni kanaka pima ka pitsumeta kani heko apikome hekza minuba no kai tiwa rikome ka hi wa teta kainuka nukchana pekazo na wama ka Jesus Kristo wama he makaria heko apikome wama watsumeta kani heko apikome nukchana pe yamekada wadinhi na kazunu kai tika pitzu kanaka itoa wama machata ka Jesus ne metsanuma no wazak ri kazita ketia da de pinya ge nukchana pe no kai tika no leke da na wato ri Ezequiel capítulo 36 versículo 26 Kwame ka Deus yuma kichinda takafa. Kwame ka liuma kari kadaka wali rihi wali tida wani. Kari kai tika zohano traduzir kanya yarana yak rutari kai tika zohete no akawatse shiu wali dari karewa. Nete no kada watse shiu espiritu wali dari. No tawatse yuza rihi kare hi pada zudari. Nete no kada watse shiu ikare wali pe dari. No kichanape nyamekada wema tsume zanaza na hawe nipe ruza shwaho wainyo liuza rin Jesus Kristo kwame mtawataita wakitaka wapedzukana kwame mtawataita wakaitika wapedzukana yamatsa kwame nukjanape yente Jesus Kristo yuma kichindataka wa liuma litaka wazi rin wakari taasa dali mfani iknukjanape duhana peshike wa nkaiti wa padinje mfani ikina nukjanape padali peshike wa nyame wamaka Paite hiameita ka kada sua hinha ria metsa juma pomar noi junya rukhide hiameita ka nyame juma hiameita ka no ri chari kada natska va chane nyame wama sua meita ka sua hawaii nyame wama na meita ka na hawaii ni pe no china pe kana kai Deus hitaka wazri wakari do renadeli ri wakari padare dali hente kana kai rikadago wa wakari wa kanzumoki dalitsa no china pe poli pe pa piano chido Pode pegar mate para pedir repinho, chopinho, mate para pedir repinho, kana kai pita tega Deus ine, picar o walidari, pita tega Jesus Cristo ine, hente likadago outra pessoa, likadago outra piu, kita rin picar o machada, hente katima outra pimaka, no que na pimaka que Jesus Cristo e uma likawaine, lima likadago o rin katima kari, lima likadago o rin pedzukete, lima likadago o rin machaga, wataita ka joema ka macha na pizza na wa família ni na pizza wa comunidade ni jiko na pizza na hawe ni pepe na pizza pim na wa vizinho no que na pe katsakana ka que Jesus Cristo dinhi ka wari we makadena ko ko api pio matsaka he ko api kwami pika itika jo macha dali jo sho ampi no que na pe kazun ga itika pizza he ko api macha dali kena he ko api no china ho kena macha dali ma wadiga da pari macha dali wapa na liko he no que na pe kwa kete pao pa mitari machakawa no que na pe pia chari pia inejo Bishi utapio ma he ko api kon pika itika yak to macha dali jo sho ampi risho ri pinyejo Machika yuda tsaka nichina pika tsanika nakaish kawane gatsaka poli pelizeke tari yuda tsapshimach mitsepima pika hate pinyata rishikomi pipedzgoni pita tharine ku Deus hinha machika da kadza tsaka wa nari nana kunha wani nai nichina phende kadza sa Deus kichinga taka tsaka we makaro macha katsaka manakare na ge paka peri ya kape macha dari na pezuka kwa Jesus Ikasakati manakare na hepa kaperi ya kape machadari na pezuka kwa Jesus Karotsa bakaitai da inuna takawa Wakanta kadana ko machadari shwatari kana Karotsa kwa kaitai da inuna takawa Wakanta kadana ko machadari
anjo atarcará. Que alegre los creyentes, que alegre los creyentes, que alegre los creyentes que alaban al Señor. Que alegre los creyentes, que alegre los creyentes, que alegre los creyentes que alaben al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor para los creyentes que alaben al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor. Watat Diusine. Panza Deus watat tapinye wa zakazami va mpiaka. Pia sawai pakwaga sana pizana kichenape. Pia dawama kawema katima. Na pizana ha waninai, na pizana wenye pepeo comunidade ko kwame ka sawai. Pia sawai pikichini tapaka dudalisa. Pia pakafa do juma kali heko apime marinhe. Pia watu rin pedzukati, pia watu rin katima kali. Kazanta tapinye Kristi pitenanaku. Amen. No kichenape Tewenan wapagatsena kaya padinje gente foi makaroza hi Deus yako pakogatsa. Ikametsa.